Manipur Churuchanpura boina thara chhuah hnuah thlahnih chhunga tan section za somli pali manani he boina hi Indigenous Tribal Leaders Forum in namte inkara tharum thona turte ruang somriat pasari mi tam tak phuman ni ma nikhatla oma he ro manna hi akal puyani pol pani te inkara boina chuaka wangin Manipur sarkar chuan thole ni khan Churuchanpur district Code of Criminal Procedure section za somli pali hnuaya thlahnih chhunga tan khapna siamani namte inkara tharum thona thlenga hian mei thla tang khan state chhunga mi za somsari panga chuangin nunnan chan to a Manipur Churuchanpura boina thara chhuah hnuah thlahnih chhunga tan section za somli pali manani ta ne he mi hnu hian district chhunga thlahnih chung February ni sompariat sangni somni pali thleng khapna thupek apuanga he thupek hian mi panga emo aya tam emo inkhom le ral thuam tiang khandai chemical eng emo ral thuam engpo ankol khapna dana keng telani tharum thona thar hi CBI in state chunga chui chianna an nei lai na thlenga heng mi thiruang phumna tur burial site ming chungchang hi a thuplat bokani he pol hian nomenclature identity pathum kuki zomi le mizo ti belchu wantlang rem ti na puana ni thu asoya ma sen hamdang pathum tenen hian mani nambik engma tarlan lo turani ati thung mithi te phumna tur munming tur ro man na hi ngai to anon le turin kan nge na sa hle a chuting ani lo chuan phumna hmuna nambik tel du lo thalai zong zong te chuan total shutdown an siamang te in thu chhuwa chuan atar langani state chunga khotlang lian ber mai tai te chu mi puiza somnga pathum velan ni a naga le kukui te chu za somli velan ni December ni sompali khan infala thlariat kal ta chunga ruang da na hmuna om to te chu Supreme Court in za om taka phum an ni thainan Supreme Court thupek zom chungin Tlangram district rang-ranga thlona manga phurani a court thupek hi boina chhuah tan atanga tharuk hnuwa ti chhuah ani ngal bokani committee chuan an report a chuan ruang za somsari panga chu phum lovin an omti atar langa chung zinga za somruk pakwa chu hria chu an ni thu atar lang bokani ma se ruang somriat pariat chu an chung ten an laklem lo thu an soya hemi hnu hian sarkar chuan ruang halna emo phumna emo mun kwa ruwa man to a ma se he mithila hian mithi chung ta chuan dodalna an tokna sa hle ani kan hria thau tongin tharum thona hi Tlangram district a mai tei khotlang tana scheduled tribe din mun ti zo an phut du lo na lan tirnan tribal solidarity march nei ani hnuwa in tanani Myanmar lam thu thari han puang vele thungila Burma sipai tele nam sipai te in kara in rol na hian Myanmar ama China thu nei na zawzia le a huam chin zawzia tar langani October thla a baipui thlak na lian tak ron ti chuak tan tu general le namral thuam keng pol te khianga Beijing chuan heng sipai te pani in kara hian in rem na tur do kana buat saya ma se in dona ero alom chhun zom zelani February thla a general ten thunai na an chan hnuwa general te chunga har satna lian tak thlen tu ral thuam keng pol engemaw zat chunga thunai na nai atuma hei wang hian Myanmar political crisis ramro relna buai takara hian China chu ramdang chakna mangtangkai tu alo ni ta ne Beijing chuan karma sa khan nam sipai chak tak pathum Arakan Army AA Mandarin Chongmang Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA le Tang National Liberation Army TNLA te chu fighter te atho pui hnuwa in ka hai siam tura rem ti turin anora Myanmar rampuma anti-crop coalition te chuan senior general Mingaung Hlai na sipai te chu marchak bilatrin an chuaka sipai outpost zatam tak an lua Operation 1027 nuaya China nena ramri in kalpo na mun te po an thunun bokani
China in ka hai puan chan hi khothlang lam kho pui mina Myanmar sarkar pai thlak hroi tu ten an tiangin State Administration Council SSC le bai pui thlak na kal pui mek AA MNDAA le TNLA Changrual Three Brotherhood Alliance ten in biak na an nei wangin ane Chinese Foreign Ministry thupuang tu Mao Ning chuan December ni som palia thu chua siamin China chuan Myanmar marchak remna kong zo chu athlopa Myanmar party kai hnuite in biak na le in biak po na tan tranpui na le chetla ga ol samna turin thila ti ani ti in hun engemaw chen atan in ka hai ti top ani thu anem ngetani Beijing in remna siamna tura a in rolna langsar le namsi paite le SSC ten silai manga a thlop na hian China chu Myanmar a buaina chuak zinga ramdang actor zinga ngong nei lian ber lo ni ta a mun poimo tak chang chawin hun rei tak chung chu ram lian jok ten thuneina an chan theinan an lo bei to a an general te po an in zom na tun ma aina thuk jok ani ti na soi Manipur district a Tharum thona thleng thar curfew puan Churachandpura Deputy Commissioner Darun Kumar S. Thupek chuan CRPC section za somli pali chu February ni som pariat thleng thlani chung tan manani tur thu atar langa Manipur Churachandpur district a hian thoile ni zan khan pol panin kara boina chuak wangin mi somthum velin liaman tuarani hei wang hian thlani chung curfew man ani ti official te chuan thole ni khan riat tira he boina hi nimin khan Churachandpura mai teile kuki zomi namin kara chuakani karma sa khan Supreme Court thupek angin imfala ruang da na mun pania thlatam tak chung lo om to ta chu thlona mangin Churachandpur le kangpok pi pan puyan ni Churachandpur Deputy Commissioner Darun Kumar S. Thupek chuan mimal pol panin kara boina le Tharum thona thleng thin chung changa police te report atangin February ni som pariat thleng thlani chunga tan CRPC section za somli pali siamani thu atar langani he thil hi Churachandpur khopui chung mun emaza ta le thingkhang phai khuwa te kalpui me kani a kuki zomi namte thunun na district a hian mi somthum velin liaman tur to ti report chuan atar langani pol pani te in bei na wang hian in rem na ti chiat theina ala om nia soyani a hei wang hian khotlanga thuleng wak vel wangin anamang po in bei na thleng le thereng ani a thilom dan po ala boi thlak hle ani ti in Thupek chuan atar langani Kumar chuan curfew hi remna le muanna vonreng na turatan in vena thatak ani ti in asoya dan le Thupek bo chiatna launa na sa takaw mawangin ati bokani he Thupek hian dan le Thupek le service poimo tak tak en kolna konga in nam hnoi sarkar agency te tan a huam don lo ti in asoi Churachandpur Superintendent of Police Karthik Melody chuan thole ni thleng kha chuan district chunga thilom dan apangai ri veu ti thu asoya thole ni a mobile internet service ti top chu kalpui ni thu asoi ni namin kara buina ron thar le hi zomi chen na bulom kuki khuwa thingpha ya shia rengna lungbula zomi flek choi chung changa kuki le zomi namzinga pol panin kara buina thlengani Churachandpura mipui tam tak phum na mun chu kuki zo martar cemetery tia vua chung changa po inrem lo na a omhal boka thole ni khan Churachandpura kuki umbrella group Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF Presidential Council meeting chuan mata a phum na mun hi kuki zo martar cemetery tia vua anrel to ani he thil hi changin zomi council chuan thole niya emergency meeting an nei na kuki zo ti thumal hi soihawani nga lo thule hemi chung changa hian inrem na ha om lo mai baka zomi te pom theilo ani thuan soi zomi council chuan thu chua siamin thole niya in thana rong tak om le chu kuki te ran dem thu chuan soya
zomi flex za lo na an lan tir chu an du lo hle bok tin an sei tuna hian boruak zual pui chu thunun thei ani a inrin nia mi thi te vuina hian kan tel don ani ti in zomi council chairman John K ngai the chuan a sei ITLF inrin nia phumna program chu jingdar som pakhata tuibonga torpuina in khoma tringin tana nianga chumi nuwa tlaidar nia mata vuina hun mananiang ti na sei Manipur hi me ni thuma tang khan mei teile ko ge zo khotlanga namin kar boina chuak wangin a boi hle a tharum thona thlenga hian mi za som ko puruk chuan nun nan chan to a mi singa chuang chu himna zongin mundangan tlan cheto ni inrin ni tlai khan Kuki Student Organization le Zomi Student Federation ta chuan meeting an nei nuwa joint declaration an ti chuaka chuan thil ti chhuat chu inram na zonga om haule inza ton taka nun hawane he thupuan hi KSO in Zomi civil mi te kuthlak tu mi pui tharum tho tu te ai owa ngai dam dilna ati chu nuwa he thil hi ti chu ani ati zong khani phot se video dur le lo chang le don nia